Anyang aki din! Mami, sige mo na. Igatangan ako na baro ang cellphone ko. Aniya, agpagatang ka manen, katawa pa'y makabulan, manipod ginatang ta ti cellphone mo ah. Daanan! Saanan nga iso ti uso ita? Anya nga ro ti uso ita? Ura yisag 40,000 ang cellphone. Nagninamatan? Kaya't yung aron akan tsawandak dagiti babarkadak. Siyaklaangan ti daan ti cellphone na. Sabay awan kwarta ita. Kat mangibaga kayo kinitatang ah. Sigin mami. Please. Nagmayatin di pa nagmasahim ni tabokot ko bakit? Makaparelax talaga. Amok ka na banog ka nagapo ije bangkag. Masahim mo tin nagito'y sakak. Nagsakit ka ito'y dapanggaw. Nagbugo ka mutlaang itisakan. Nadula amin, mapasmanto pa. Sapay nakarangrang yad mga rod. Ilutom ki ida, hintay turog ko. Lakay. Ada ko maibagakan ka. Ha? Anya day ta, bakit? Kasapulan ka nun ni Lorna ti baro a cellphone. Cellphone manay. Kaano lang idiing katangam. Naila ko pa yan, Jenwang. Saan ka nung aminin nga uso ti cellphone na ita? Ay, Stone. Binulan mo la, gumatangay. Anusan na pa yung cellphone na? Nay, ape ating madder ka. Saan mo pa nailo dito sakak? Mangted ka iti kwarta nga igatang ta iti cellphone ni Lorna. Ay, Stone. Awan ti kwartak. Bagbagam ki di ta anak mo. Nga isardeng na iti kinasosyal na. Ta saan na abagay? Amumot na ni tatang mon. Kayat yo sangon? Saan na kayat? Nyamot ni tatang? Nag-killjoy! Saan kan nga agmisuot tamang ipamuspos anak? Talaga, mami? One. Yay! I love you, mami! Kulaklakit din saan ka amaranaan diti waiting shed. Mabalin ka di, kat inaldawa ka lumabas sa papan agsingsingir iti pautang ko. O, anya ti matsapol mo? Amangan mo, mabalin ti umutang. Ay, kunakon ket, kasapulam iti cash. Mabalin ti 40,000? Ay, mabalin ah. Anya ti kat mga panagbayad. Inaldaw, wenno, di Domingo. Lorna, apay ngagpagpagatang ka manan iti cellphone mo. Ni tatanga talaga. Pangalaan mi iti kwarta kininanang mo. Ada kwartayo. Adda nagadumot ti paggastusan may. Basta. Ipapilit mo launa iti kayat mo. Imbag kumamo no baknang tayo. Kat na naglawa ti daga tayo. Kayat mo asawin, ilako tayo ti daga tayo. Tapno magatang mo amin na kayat mo. Kunakon ket, sikat masabat kolor na. Wow, nagparibandam na itabok mo, girl. Ijay para lortigayem mo Becky. Ay, ijay, isumod lagam ang nagpintas, nagsilang, nagpintas day ta kolor na, violet, bagay musika, manong itim bayad mo. 7,000. Ala, nagngina, ang mayat sika, san abali, taado ti kwartam. Ay, kat inted ni mami No kasta, inted na niya inutang na kanya? Anya? Imutang kan ka? Dimpeam mo, 40,000 sika. Di Domingo ka no ti panagbayad na. No kasta, adan igatang ko iti cellphone ko. Ay, super duper. Sosyalera ka talaga, Lorna. Agtip-tipid tayo italakay. Kahit way, narigat tibiyag ita. Iso nga anusan tayo pa'y laang ti dinangdang. Way, ora inaldaw adinangdang ti sidain tayo. Awan problema kanya. O Lorna, ada ka matgaya man o may kantamangan tayon. Kapay naggapam, narabyan ka man na nagaway. Bayam ka din, saan mo nga ungtan. O, agtugaw ka dito eh. Ay,
si Daan. Nagpakulay ka man iti buhok mo. Ni tatang tila dildilawan na. Bay aman nga minan lakay. Di mo ka di kahit anapintas da ito yung anak ta. Win angam gastos. Agasam na ita di Domingo nga agpaparlor. Conformity style kun color dagiti kukuna. Sukat iti color kun style iti buhok na. Saan na ngamin nga amo ti uso ita? Colorful ti awag iti ray talakay. Mangan tayo kit din, olor na. Agalakan iti si Daan. What? Ew! Anya dahil ka si Daan? Kita am dito nga style mo. Kasla kaariyak mo pa yan dito si Dain. Natengday to'y anak ko. Dinangdang ko abulbulong. Agsitsida ka mat iti kasto idiubing ka ah. Amo, yumat nga allergic ko ti atabagong na. Ngamday ta pala dinangdang di apa niyo lutlutuan. Mami! Mabait lang anak ko. Agin inawak. Umay kanta ito duty inutang yung akwarta. Di mo pigsaan, tama nga numangag ni tatang mo. Pudno ka din na imutang ka, mami? Katuan dinakmot ngamin sardangan akulit-kulitan. Adan baro ang cellphone ko. Thank you, mami. Dinak arakupon ang mga numatong bata. Nakaragrag sakak ngamin. Adan maipasikat ko ang cellphone ko. Ay, unayin ba kay? Tanag, pudot unay dito'y bangkag. Ay, agreklamo ka pailaan kat manalon ka nga rod. Nagsakit pa yung tisikag ko. Ano sam, ta saan kamot ang nag-eskwela? Ni, aldaw gaya man, inakagluton. Kunak man no may mangbalon ni Lorna. Ay na, amo na ayamot ti agluto dayjay. Bunay mo tayo. Inapoy laang magkindinangdang di namaw. Apay, di mo la sinurwanay. Maibagay mat karon itilangan na ti agaron-aron. Dahil taka nga may, tabinay-bayam nga agbali na sosyal. Tumalna ka man. Pag-aayat mo lang, awagan na, napintas kun sosyal. Ang saan na mo tabagay, tamarigrigat tayo lang mo, bakay. Siyak ka di ti paypayapayam? Kituan, pasensyakan atay na ibang ka. Mapaina kami na sumra, dito nakasosyal a restaurant. Kadwak amang mangandag iti babarkada. Paano mapasosyal? Ay, mong gayam, inayaban ka, tayo bagamang kaninanang mo. Hoy, excuse me. Mami ko ng mata. Ah, mami? Sige, whatever. Ibagam ka ni mami, tagbayadan niya inutang na. Apay, panagbabayad ka din? Katanya ngay, di Domingo nga agbayad, kuna na ide. Ang sana nga agpakpakita. Anya nga tano i-message mo laangan iti messenger na. Ay, katwa na. Anya iti account na. Ni, agtudon samot ton. Magarbis lang. Inakakasa na nagiti nila baak abado ni Lorna. Nagkasumanda ito. Tas si kapay gayam, ti manglaba iti bado na. Saan na nga ron akayat nga i-washing ko ta madadaol ka no, sapay puro a branded. Unay kita pa ng parpariga na dahi tang anak mo kayong kan bakay. Nay, adda ka mo gaya man, Lorna. Wan tatang, Yung ka mga nay, nalpas kami nanangan kaninanang mo. anya ti sindayo. Ay, kat dinangdang isubot ti adda. Nang restaurant kamin kalagiti babarkada. Imbag man ta parista-restaurant ka pa'y gaya man. Da kami naganak mo, polos asaan kami makapangan iti restaurant. Kasano mga men, puro nagnatang abulbulong ti sidsidaan tayo diti balay. Mami, agin inawak, mangankan. Agsingsingiran ni Kashmira. Jay kano inutang yo. Aywan gayam anya. Ay sus pa nagbabayad dun. I-message na ka kano iti messenger mo. Imbagam day takan kwa na. Kat, anya nga iti kayat yo. Umay na kay singiran diti balay. Na makita nga ni tatang. Ay amang ano ag-message nga agpaisom. Kitaan niyo ti Facebook yo, mami. Maguray talik pa sa klaang dahil yung inawak. Oy,
iso ni Kashmira nanang. Kan ada friend request na. Hindak kayat a friend dayta. Kat i-delete yun na. Ay talaga nga i-delete kon. Ang amjak mat amo no kasano. Siya kun ti mang i-delete mami. I-block ko ba ikit din ah. Day ko masaan nak ama singir iti Facebook. I-block ko nga rudan. Wow, i-block mo. Anya ti pagtungtungtungan nyo rita nga gina. Ni tatang. Ilamang mo reta cellphone ko. Wan lakay. Maturog kan sumarunuak. Ingat terapi, balikid ka balikid. Jak nga ron makaturog. Apa aya? Nagkapiak nga minitay. Ay, makadisturbo ka ti panaturog ko. Maturog ka laang ka di. Ay, nya matikas to abiyaga na ya. Awal lang arulin ti kape. On pa iti asukar. Kat napudot latan adanom ah. Punay mata sakripisyon na ita. Di ka lang makagatang, hindi ti kape ka asukar. Manulang may. Ano usan ta kadilatan noon niya ti adda? Apo, Yolanda, adak. Ha, Yolanda ka no? Yuhu, Yolanda. Ay sus, anya ti aramida na dito dayta nagalas abakla. Apa ya? Alabay am. Siyak ti mapan makisarita kan kuana. Si kamot. Umay kapaymot dito balay. Ay, kasano mo ngamin, in-block na kamot tin ijay Facebook. Nagkulit kamot ngamin. Agbayad ka ngaminin Tanusan ka nakulitan. Awan pa'y nga ron pagbayad ko. Anya? Kasano nga awan? Nagbayagan yung utang mo. Tumalnakas, ano apigsaan ang mga numangag lakay ko. Kano ka nagbayad nga eh? Ne, anya bayad? Awan lakay. Ala agawid kan. Ay, saan nakapagawidan? Agbayad ka pa yung umuna. Apay aya, anya ti problema? Awan, mo nagkakit din. Nas ka na mamon nila kay mo, nga dadakkel nga utang mo kanya. Ha? Utang? Di ka lang makaururay mo at agbayad akto ka di. Mano ti utang naging ka? 40,000. Ken, di na pa'y pulos pinaunaan. Heh, anya? Nagdakkelan agatad dayta. Inan anong dayta agatad Yolanda? Inggatang na iti cellphone ni Lorna. Anya? Naggastos ka iti kasta kadakkel para lang iti cellphone ni Lorna. Agasam dayta. Agtutongtong tayo madamdama. Anya? Oh, anya ti makunayaw. Apay asaan kayo magtagtagaray? Saan yun sa amin nang agjimbagak? Nangagmilakay. Saan ko mabalin ngayon ako dyan wang kaw? Taiso ti pag-araraw. Total, da kayo mo ti nakakaammo ngay mutang. Da kayo nga raw, tirumbang agbayad. Anya? Ikarik tatang. Saan ako nagpaspasosyal? Ay, rumbang lang. Nya laki din day tapasosyal ka. Awan pa'y mo titibukod mo abiro. Agpasosyal ka. Nadanton bukod mo pagbirukan. Nya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Malpas ka dahin, ti paparami dyo abalayo, Lorna. Ay, saan pa'y? Saan pa'y anak kagudwa? Ay, kung ano nalpasan, tay publish yun. Tapno malanitan man mo ti subil may. Diretso alaing ti sinsindami kay. Ay na, adayo pa'y. Ay, dakkel tumat ngamin abalay. Kastaya, Wen, bumayag day jay kaputa dakkel abalay. Konkret pa'y. sa bagay Wen Isu nga orayan yun to ti ayab me a blessing ti balay me. Aywan Naimbag pa'y ni Lorna. Dakkel ti papaaramid da balay da. Konkret pa'y. Sigurado napintas ton day jay ton malpas. Ay, ket talaga kasta. Adang rod kwartada pagparamid da. Sa bagay matkit di Kano nga tamot amasimpata da ito'y old house a paggiganan tayo?
At danto bakit? Dumteng tulata. Ay, daanan da ito'y balay tayo. Kasla marba pa yun ti agdan no bigbiglaan ti magna. Kasla pa yun uray aso ti magna kat marba ti agdan. Sana bali bakit? Maipasimpatan to dito balay tayo. Basit laang na panaganos. Lorna, pautangan nakman iti kwartam. Anya? Alan uray doa kasutlaan. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Anya? Apay ngamin nga ipilit mo nga aggatang iti bacon kan arena no awang magayam kwartam apaggatang mo. Awan nga rod ti paggatang ko iti pamerienda kadag iti agapit iti nateng ko. Alan bayadak tumad lang inton makaila ko ak iti nateng ko. Ay na, awan ti may pautang ko ken ka. Makikita mo't adakkel ti ipapaaramid mi abalay mi. Isu anasken ko mga ammom adakkel mo't ti gastos mi. Alawanan, di kan pilitin. Sa bagay, dakkel nga agpaiso day tabalayo. Wen, isu apasensya ka na Mangkita ka langan iti sabali a pagutangam. Nay, apayin ka sinseng. Nakarupangat ka mo tarimuan di tayo tikabsat mo. Di nakngarod inik ka iti bulbuludak. Dua kasutlaan mo iti. Anya, nalabas mo't ni kasinsin Lorna. Dua kasutlaan ko nak. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Tagluto ko man bakit ko iti pancake. Meriendaan dagiti agapit ko maiti natang ko. Ay, grabe mo't na itakabsat mo. Apay ka no adi nakainig kan. Kahit no makikita kanumat adakkel ti papaaramid da abalay. Iso arumbang kumakano nga amok adakkel ti gastos da. Apaw, na talaga nga inbaga na pa'y adakkel. Wan mat, kaslang arod impanakkel na pa'y. Dahi tati ipampanakkel na kanyakit. Para makita, numalpas dahi ta abalay. Imbag ko ma, nujak amo akwarta laeng nilakay na ti araramaten da. Bayamon ang paray. Mala, di mon pagparikutan di kwarta. Pautangan ka langan kasinsing. Alam pa lang dati 500 ka. Ay na, agyaman hak. Ang uray, dua kasut lang. Day tali magasutang. Amok mutkit asyurbol tinateng mo kasinsing. Nangina ti ripulyo itakag. Anya, Wang, kabailam to adublen ti bayad mo dito 500 ka. ha? Naggapwam nga ay pare Emilio. Di taman balay da Mari Ellen. Napan kami nagapit iti mula da repolyo ideal daw. Kasta aya. Wen Maray. Naimbag man ta kay kayat yu ti mapmapan di ta balay da. Kano kasla kamarin ti kalding. Ha? Katuan mait. Kita man ti agdanda. Kasla marba. Jay bubong ti balay da. Kasla itayab ti uray nakapsot nga angin. Ay na, nalabas mo da ita Maray. Mayat mo di balay da. Kun nalinays. Alang arod Maray, panawan ka pa'y. Mapana ko nagluto. Ay na, naimbag ta nakaranata iti mayat a presyo bakit? Mapatarimaan tamad lang hindi pala ita. Ay na, wan nga rod lakay. Agyaman tay tinamarswa lakay. Wen bakit? Nawadwad da iti kwartata. Igatang takit din iti materyales sa pangbalay. Wan alakay. Wen bakit? Awan ton tiririm amarmar bangagdan. Maan anay adideng. Kanaglatlati abobong. Si Kam. Katuan mat.
Ore ag subli-subli kanton nga umuli ka na bumabay ti agdan. Di kan agbuteng amarba. Ya? Kunak tumot kin kansan. Surebol da jari pulyang. Kita man, nakakwarta ka iti ribaw. Naimbag nga rod kasinsin. Tapno addan tumot ati aramatak amang patarimaan iti balay mi. Katuan ansan. Didakkel ton abalay ti paramid mau. Ay saan kasinsin? Ah, Jay apagisulhaeng Tapno addan tumot mabati iti naglakwak Pagpuunak tumanan into next cropping. sa bagay matgidian. Ay, huwag kayang kasinsin. Nakasaritak di asawa ni kasinsin Lorna. May ibus ka nun ti kwartada. Ngumsan agad ni kasinsin Lorna pagsardangan dagiti karpintero. Yadda ka dakwadan aray ta kasinsin. Sana bali ama ibus siguro ti kwartada basta dakkel ti balay da. Sa bagay matgidian. Wen kasinsin. Ay ngam, para kanyak. Uray jay medium size only. Tinapatag. Mapatarimaan ko ti balay mi. Tapno di damat ibaga. Abalay ti kalding di paggigyanan mi. Ay, anya lagi din aya. Agasa man dagita abag mo Lorna. Dagita mo't jay bag anangingina. Ay katuan alangan mo't adakkel ti balay may ngam aw-awan ti gamit ko. Anya? Katisumat. Sa bagay matgidian. Gamnay. Ado pa'y gayam ti san analpas diti balayaw. Ay, huwag nga rod Bumayag talaga dayto. Tadakkel nga rod balay. Sa bagay matgidian. Ngumdakkel sa ngamin unay. Iso mabayag amalpas. Kita man ti balay da kasinsin Mark. Nalpasan. Nalpas adagos tabasit laeng abalay ti pinaaramid da. Sa nabali abas ti balay. Basta naragsak dagiti agnanaad. Sa bagay matkit diya. Ngam sa bali nga minudakkel ti balay. Kasla tabak nang no kwa. Unimot kiti Sa bagay. Saan tayong agpapaday ti kapanunutan? Adamap na iti basit abalay. Adamot ti akin kayat iti dakkel abalay. Lakay, awang magkaya mang kwartata. Uni nga rod bakit? Maigat ang amin na iti materialis ti balay. Gamnay, saan pa'y amalmalpas? Ti daduma, ingatang mumad kami ni ti agkakangina bag mo. Lakay, Ultimo igatang tayo iti bagas. Problema pa yun no sa dino ti pangalaak. awanan ti may saang tainton malam lakay. Late lang nga rod bakit? Ay, mapan ka pa iti balay damay. Ika pa'y bumulod iti kwartada. Anya, siyak ti baon mo? Sika ati mapandakamsat mo. Jak kayat. Tabay. Ay na, sigurado nga adun tumanen ti sauna day jak kabsat ko. Ibaga nang tumanen asyak nga agpaparamid iti dakkel abalay, agdawdawat iti bagas, agbulbulod iti kwarta. Anya. Pinagsardeng matgaya man da kabsat mo alor na ti paparamid da abalay dalakay. Wen bakit? Naibus ka nung amin ti kwartada. Anya? Ni, kasano ngayon? Sapay-san pa'y analpas ti unag ti balay da. Adaw pa'y ti masapol ang mayaramid. Sana bali tadakkel mo't ti balay da. Si Kamet. Katuan mo't bakit? Dahil tati kanayon na nga isungbat kanyak tunggal at dadawataken ko na pabor. Ala, di mon tutupan lakay. Bay amon, sana bali tanalpasan day jay. Ay, anya lagi din aya. Inunanan tumad ngamin ti agsao-sao. Anya nga ita, naibusan ti kwartada. Day tangarod, ti kanayon nga ibagbaga dagiti daduma kakasinsinyo. Ngamala, bayan yun. Barang maamiris na ti kamalina.
mapanam, Lorna. Ijay garden damari ime kasinsen. Anyat mapan mo ramidin ijay. Mapan gagdawat iti natengda. Ay saan kasinsen? Mapanak man makitangdan nga agiruot. Anya, sika, mapan makitangdan. Wen kasinsen. Awan nga minan makukwartame. Staya, ngam sana bali ata dakkel mo ti balayaw kasinsen. Anya? Katuan mag. Ala, panawan ka pa'y kasinsen. Ang mga numakasangpetan damari ime ija garden da. Agyaman ak Ellen. Anusam dito'y nanumo abalay mi. Ngamin, saan akas iti balayo adakkel? Mababainak nga rod kan kakat. Ha? Ngam, alangan mat adi ka pasang bayan. Sana bale, tamidyo mayat matan dito'y ayan mi. Sana kasla idi kasla balay ti kalding ti paggiganan mi. Ha? Ala, agkape takit din. Agpili ka matan iti kayat mo nga ikape. Ada dita ti fresh bread, ada biskuit, ken ada pa'y gayam cake dita. Nagadumatan. Ay, wan. Naggatang kami ngamin iti abastumi, tapno saan kami nagkarasubli nga gudong. Sa bagay matkit di Wan, Lorna. Oh, dahito mati kayat ko. Uray basit ti balay, no saan tayo nga gurkurang iti makan, mayatan. Ala, agkape kapay. Agluto ak iti sidaan tayo inton madamdama. Agsida tayo man iti chicken adobo. Ay, adapay gayam sambutak iti klinik. Ay, pasensyakan panawan ka pa. Ay, agyaman aklangan kadag iti insagana mapagsasangwan tayo kuma. Anya? Nagsublay ka matadagos, bakit? Wan lakay. Kahit, ayan na iti bagas. Awan lakay. Anya? Ay, nagbainak mga rod ngagdawat lakay. Anya? Wan lakay. Kasano? Nagmayat nga addayo dya balay dangam to'y balay tayo. Basit nga agpaiso ngam nalpasan. Ay, adupay dagiti makan kan kagawaan da. Sana kasla dito'y balay ta. Dakkel nga agpaiso ngam sila labos mait. Ha? Wan lakay. Ay, agbababawi ak nga ron. Anang uyaw kadakwada ide. Adayo gayam anasaysaya ti panagbiag dangam da tayo. Ay, siganto mga min bakit? Ipapilit mo ida masapol at akil ti paramid tayo, balay tayo. Inunampay aginatang ti anyadal dita. Bagmaw, sapatos, bado, kananyapay dita. Anyangaytan. Ay, wan nga ron alakay. Dakil agpaiso ti balay tayo Ngam awan mo ti kanan tayo. Ado ang agpaiso, dagiti agkakangina akagawaam. Ngam saan tayo mo't amakan dagita. Ay, anya laki din Ala, uston lakay. Ay, puskulak ti rupak. Agsubli ak iti balay da Mark. Mapanak pa'y mangibagay ti bagas da. Nay, handa ka madlor na. Ay, wan Mark. Umayak ko maagibagay ti bagas yo. Naibus nga minon ti bagas may. Kasta yan. Ay, wan Mark. Awan nga minon ti isaang may. Saan kami pa'y anak kaluto iti pangrabian may. Sana bali Tadakkel mo ti balayo. Katuan. Ken saan na bale, taadumat dagiti agkakangina abag, sapatos, ken no anya pa dita. Isumot ti na ikaragay di balayo. Katuan. Iso asa na bale nga awan bagasyo, basta dakkel ti balayo. Mark. Dahil tama ti kanayon mo nga ibagay di kanyak. Iso nga isumot ti isong bat ko ken kaita. Anya?
talaga lakay. Tila imbagbagam ka ni Lorna kabsat mo. Kaya't kulaan nga iparupakan ko ti inaramid na kanya kidi. Huy, saan ang nasaya tigas talakay? Di mo ka di balbalsan ti kabsat mo. Idi adda kwarta na, kunamlano asino akadadakilan ti balay na. Sa ita, siyak madlaan gayam ti pagpatulungan na. Ala, bay amon Mark. Aywan gayam, inted kun ajay kagudwa ka ban abagas. Awan ka nung amin talaga ti paggatang day ti bagas da. Anya? Pasensya kan kasla agsangit mo't ngamin. Talaga siguro nga awan ka nanda. Mala, awan di parikot iti day tabakit. Sapay ko mga rod, taagbalbaliwang. Istoryan ni Mark, ti mapaspasama kin kaitan, kasinsen. Ay na, mababainak nga rod kasinsin. Isuda ka na yun ko nga uyawan. Tabasit ti balayda. Ita, agnamnam ay dan. Day tanga raw di ka na yun tanga ibagay day. Anariga ti agsasao. Ay, awan nga rod kasinsin. Ay, mababainak itan. Tanay, saan pa yan amay tuloy di balay may? Dakkel nga agpaiso ti dimensyon na. Ngamne, marigatan kami na mangilepas. Kasinsen. Ay, nasa isaya at gayam nga dayo ti uray basit ti balay. Basta nalagda. Ken at damakan. Ay ang kasinsen. Tauri dakkel ti balay mo. Ngawan mo ti bagas mo. Useless Wan nga rod kasinsin. Wang kasinsen. Tama nga numaunat ka si bibiyag iti unag tidakkel abalay mo. Gapu iti bisin mo. Iso di mon ipalpalastog tidakkel abalay mo. Naawan mo't gayam ti kanan nyaw kasinseng. Anya lakit deng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Dito iti bayad ti baboy yo, Nana Teria. Dito lang, Bilma. Ada ka di reklamo yo, Nana. Kurang matinyawat mo akwarta. Saan akas to tigatad tinagsaritaan ta? Kimot tong ti baboy yo. Iso arumbang lang akas tayak ti bayad na, Nana. Ay, awan ti makita ka nagbaliwan na. Di yo siguro pinakpakan, iso akas ta tinapasamak. Pasensya kayo na. Ngam no mano tinted ko, final daytan. Sana kun ngagnayon. No saan ko makimutong? Dinted ko kumatigat at nagsaritaan tayo. Ano sa nyo pa ilang dayta? Nayunak to, no adamanan ila ko yo. Aniya? Pang-i-deliveram ka kita baboy ba kahit? Ije sentro. Ada bayar ko ijay lakay. Order da amin dahit ha? Wen, mai-deliver nga min iti ayanda. Nangalang ay kita baboy. Ikit ginatang ko Anya lahakit din. Ginatang ko ti baboy ni Nana Teria. Oh? Amangan mo, no binarat mo. Ano kurang man tinted mo abayat, ije bakit? Oy, saan Kinasayak lang iti bastet. Tanadlaw ko medyo kimotong dagiti baboy na. Sana siguro nga inasikaso iti nasaya at idikalman. Sigurado lang nga inted mo tinagtulagan nyo abayan. Tapno awan riri bakit? May isip mo nagawit bakit? Wana, ta medyo dakkel mo tiganan siyak lakay. Manungay, Secret. ribo manan. Ay, syempre Diyak mat ipalubos ang malugi Makitam tayo ta filma. Dakkel di kanan siyam.
Iso at di mo kumabaratan, dagiti baboy, dagiti kalugaran tayo. Tapno di da iba ka abarat kang ahente. Basol ko nga rod, no nadiskartiak. Basol ko, no nalaingak amang ilakaw, iso adakkel tiganan siya. Kanya lakit din. Gimbatang kayo kanugayam iti materyales, Vilma anak ko. Wan tatang, kay deliver dalaang itay. Nakalaan nyo tinggatang yaw. Siyempre, ganan siya, tatang. Kasta talaga ti ahente, nalaingag diskarte tapno adu ti kwarta. Amangan kunak no adaman ti binarat mo dita. Anya kay lakit di matan tatang, day tamot isang kay bagayo. Wan atag dinabag dito lugar tayo ti kinabarat mo. Kaas damat ti kalugaran tayo. No baratam ti baboy alako da. Anya akaasim at ngay bagbagan tatang, bayadak mata. Wan anak ko. Nung tayo gusto ko maapresyo ti bayadam Di mo idabaratan ta nariga mo lang ti agtarakan. Sapay nangina ti feeds ita. Kasta talaga ti negosyo tatang. Ay. Siyempre, ibirok tayo, tapno dakkel ti ganan siya. Anya lakit din. Mabalinsamot din na madispos ti baboy ta. Linda, bakay? Mabalinan lakay. Iso na lang ang tawan mo ti bayar ta. Ang mga nadam mo ni nanang, ngagbirok iti baboy. Awan ka nung arod. Kit kasano nga ro din na madispos ngay. Madispos ko maadagos, tapno masukatan manan iti buryas. Ipadas kung tuman tagbirok iti bayar iti online no adda. Sige, pilyam tayo sa nabarat, bakay? Wala kay. Siyak pa iti ko nam. Talaga nga ibirok ko Narigat nga tati agtarakan. Adatarakan nyo ababoy, anya, Mario. At damoy, Maribel ma. Diyo ilakaw. Kinapod no na, agberbero kami kanibakit ko, iti bayar. Siyakon, gatangag ti baboy yaw. Ha? Ay, kwa. No siyak ti pangilakwan yaw, saan kayo amabannog, tadalugan ko. Siyak mismo ti mapan mangalay jo balay yaw. Kasaritak pa ni bakit ano niya ti may bagana. Ay, apay pailaan ngay. Di mo kabailan, tag-desisyon na ya. Ay, kabailan mo kidiyang, no may papaniti kakasta abanag. Naskin na pagsaritaan mi nga gasawa. Nangaro na pa kit ni bakit kupiman tinang pakpakan. Kit nagdaldalos iti kulungan nagiti ababoy. Urayik ti desisyon yung agasawa. I-text nak. Madimat laeng no ma-overstaying ti baboy. Malugi kayo laeng. Umayak man na naterya. Si kamot gayam day talinda. Anyat masapul mo. Kasto nga minana. For disposal ti baboy atarakin mi. Ngamawan ti bayar mi. 5 heads day jay. Amangan kunak no adam amuyo. Adda ni Vilma akalugaran tayo. Agalanganin nak amangilako kan kwa na. Amangan no baratin naman nun nana. Ay, no syakti si ka, di mon ilako kini Vilma. Barat da nga hinte. Di kayat na, kat isulang ti dakkel, ti ganansya na. Yak pa'y nalipatan ti inarabin da, iti lakok ababoy idi ka. Adda nga rod amuyo abayar, nana? Ay, adda ni Sir Ramon, di takabangibang barangay. Naanos day jay, kan kang runaan ti amin. Saan abarat? Itad ko ti kontak number na kan katakuntakam. Wun man nana, agyaman naklauna ya. Kinasarita nak ni Belma itay, bakit? Anya ngay timbagan kan kalakay. Kaya't naagatangan ti baboy ta. Anya ngay timbagam, imanugot ka kade. Imbaga kapag saritaan ta pa ya. Naimbag man ta di ka nagdesisyon na dagos lakay. Saan tamok abarat dahi nga ahintay. Kinapudno na, adain suro ni Nana Teria nga ahente lakay. Saan tayon nga agan anos iti barat nga ahente? Asinaw?
Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Iso ti suki ni nanaterya ita. Tamayat ka no ti presyo na. Saan akas kin ni Vilma abarat launay. Kinasarita na kakadinila kay mo, Linda. May papan ka di iti baboy? Wen, imbagak matkan kwa na akayat ko agatangan ti baboy yo. Pasensya ka ngam addan ti bayer mi. Ah? Anya? Addan nang ikontakan mi iti baboy mi. Sino? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naa? Taga-kabangibang a barangay pailaang matinapili yo a pangilakwan? Pasensya ka ngam kasapulan ti kwarta. Iso nga ibirok mi mata. Asino di mawag, Wilma, bakit? Bayar iti baboy. Agorder manan? Agorder ko maa. Nga maawam mo pangalak iti baboy. Dagiti kalugaran tayo nga eh. Adamutan sa bali nga ahente nga umumay dito'y lugar tayo. No kasta. At dagaya man ti kakompetensyam. Wen, makapasuron nga rod. Kasta talaga ti negosyo. Masurunak launay iti dedya aramon. Over the bakod mat. Sana makontento. Agawan na pailaang mat dagiti supplier ko. Awan maarami dam, no isuti kayat dagiti kalugaran tayo apangilakwan iti baboy da. Amin tayo, katag kasapulan iti kwarta. Isarong bang lang, ay birok tayo. Asino matimay at amalugi ngayon. Anyati ko na, Vilma anak ko. Dadya anana ti riyang tinangisuro ka dagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da tatang. Anya laki din ay anak ko. Saan mga binamabali na pilitam nagiti kalugaran tayo? Asika ti pangilakwan dano di na kaya. Nalipatam samot amano atawan na binarbarat mo ida. Nasayat nga ron ti kasta nga inaramid dadya abakat tatang. Syakmatan tinaawanan iti suki iti kasta nga inaramid na. Pagadalam da ita. Taintun sumaruno. Di ka kami nagbali na barat. Bayadam ti husto presyo. Nagiti baboy ti kalugaran tayo. Tandarigat mo't pima. Tagdarakan. Kandakal ti gastos ta. Tanangin nakit nga ron ti feds. Kan vitamins. Sumurag ka pa'y atag kapita, Bilma. Saan akape ti gagarak nana? Ha, anya nga raud. Da kayo kanumat tinangisuro kadagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da. Isumat lagayam nga awan mayat amang ilako kanyak. In brainwash yung magayam ida. Ne, ay sana pudno da ita. Di kay aglibak, taado tinangibaga kanyak. Siyak tinangipam mo kini Sir Ramon ta nagsaludsod da kanyak. Sa maysa, isuda ti nagdesisyon nga ilako dati baboy da kankwana. Saan kumot ida pinilit? Kahit naragsak kayon. Syakmatan tinaawanan iti kasta ngay naramid yaw. Ambam Vilma, saan ka maawanan no saan ka laeng abarat? Niyalakit din. Pudno ka diti indanon da kanyak nana. Imay ni Vilma dito'y ayan nyo. Wan Linda, pudno dayta. Anya ti imay ni imbagangay. Ay, kati maipapanakin ni Ramon, apada na nga ahinti iti baboy. Sakmat ng ti pagpabasulan na, no apay nga awan ng ti mayat amang ilako iti baboy kankwana. Apay ada kayo ti pabasulan na ngay nana. Man amo iti radya a tao. Maikawa siguro ta saan akas idi a big time kadagiti baboy a barbaraten na. Pudno dayta. No saan ko mga minabarat? Saan tayo nga agbirok iti sabali nga ahente? O di tuloy-tuloy kumamit tinegosyo na. Ay, saan
tumalpas ti balay no kastoy laang lakay. Rugyam mo't ang dagtarakan iti baboy tap na mapadasam mo't. Agtal na ka man dita. Nawan na sayat nga ibagam. Amam nga agparparikot da tao kas tapay laang mat ibagam. Anya lakit din aya. Ti kayat mo nga ming dakkel ti kanan siyam. Anya nga ita, si kamo lang tinawanan. Basol ni Nana Teria ah. May samot day dya aramon. Aga-agaw. Masabat ko lang dita dalan. May na makita na talaga. Nanyaman di mapaspasama kita. Awan daddo maapabasulam no di tabagim. Dahita kinabarat mo ti makagapo. Ti kayat mo kasi kalaang ti dakkel ti kanan siya na. Anya nga ita. Awanan ti may tamang ilako ti baboy na king ka. Negosyo no mo. Apay akas tati panang kitam kanyak si Kalinda. Kaslada kayat mo asawa na. Ah? Ni, awan. Amok ah! Naragsak kayo, iti mapaspasamak kanyak ita. Pangasim ajak kayat ti apa. Aginda dalos ka pailaang dita. Amok ah, may isa ka kadag iti naragsak, iti napasamak kanyak. No awan tinasaya at nga ibagam, agpatuloy akon. Di naktalikodan, no kasta kasarsarita ka. Anay ko, impatam tibo ko. Di mo urayan asyag ti masarkan ka. Tadi mo amuno anya ti kabalak nga ramidan. Agul uli makaklangarudan. Mangrugi ka manan. Saan pa yan alpas ti kusina yon ako? Awanan tatang. Awan mo't pangalan iti may gatang iti materyales. Di agpiro ka ito sa bala trabaho. Adu dita, kurang mo't ti sweldo. Sa balilat tamat ano ahente. Naparpartak apang baknangan. Wana, gumawan mo nga rodong pangalami ti baboy. Masaya nga naklaunay kadag iti customer ko kumatatang. No masayangan ka, di agtarang kalangan iti baboy. Tapno mo malaang tiriga ng lalaki din. Na, anong taburyas, bakit? Nagtarakinak man langan iti baboy la ka. Di ko na siguro dagiti kalugaran kat ipalubos ko nga kriga ka. Tangiwat mo, bakit? Kontrole mamay. Manobulan hindi na palabas. Di ka pa ilagam naka-move on. Basta, makabalisak to kadagita. Saan laang nga itatial daw. Mag-move on ka ka din, bakit? Lalaki, di mo dati. Ikagaman, di kasta ka panunutang. Inton ko, makarma ka manan. Kumusta ka, anak ko? Kumusta nagiti baboy at arakan mo? Makapabannog nga ron, tata. Kasta talaga. Awan tinalaka, anak ko. Ay, nagsakit ti likod ko, anang bagbagkat iti ilutok akananda. Agraman agdalos iti kulunganda. Mapanti oras. Ano sama? Ita, amumutan, tirigat agtarakan. Naginapay nga rod mo ti vitamins can feeds. Iti kasta ka pa na sa manak ko. Mawata mo't siguro itan. Napay ang nagbirok na iti kalugaran tayo iti ahente. Amang gatang iti baboy da iti husto a presyo. Apay kasta tilangan bakit? Ginatang dakal iti baboy mo? Wanla kay. O, lagayam. Apay nga kasta tilangam. Madlaw saan ka naragsak. Wana, tanatumpungak pa'y lang matibayar ang barat mo. Dahito iti listaan ti gastos ko. Lugyak launay lakay. Kita ka matigasos mo. Aday tanay. Dakkel mo tanday ta ah. Ngam dahito'y lang kit dit inted na bayad ti baboy ko. Maria Kusina ikurisma. Dakkel tilugin bakit? Day tangarod lakay. Ay, kastoy gayam tirik na ti mabarat. Kanya tirig na bakit? Ibagam mo kanyak. Nasakit itirik na. Ay, inayaywanak iti manu abulan dagi jay ababoy. Sa ita, baratan dalaang.
Hinuamok lang. Diyak ko man inlaklako dagi jay ababoy. Ita, amumon bakit? Luan niya man ti marikrik na mita. Kastamat lang, ti marik na dagiti kalugaran tayo. Iti binarat mo ti baboy da. Amum bakit? Di tayo agbali naman ang gundaway. Saan lang at ibukod tayo pagimbagan ti intay panunutan. Panunutan tayo mata, ti pada tayo at taong agsakripisyo para itinasaya at masakbayan ti pamilyada. Anya laki din matbakit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.